Hicap giygenime 5 ay bolğonda ata-enem çeştirip saldı al günöbü günö ata-enеңe da günö saňa da günö sen alar dukpa kayradan joluğundu gi urmatly bir tuğanım joluğun senin baktın joluğun senin baktın joluğun senin baktın ana ata-enelerge aytarım özüňөр tozokko düşe turgan bolsoňor ele baldaryňar tozokko türtpegile. Baldaryňar namaz okup atsa, joluk salыныp atsa jaman iş bolgan jok. Biröөлөрдүн baldary alkaş bolup türmege düşüp oturat. Biröөнүн baldary kızдар soyku bolup atat. Senin kızың joluk salыныp atsa, sen koy joluğuňu çeş dep aytyp atkanyň ketken akmakçylyk. Oşonuňu toktot. Jok degende oşol balaň toora jolga düşüp atsa, oşol balaňyň toora joldan tosup hormatly bir tuğanım. Kıyamat gelet, sen dagы жооп beresin. Sen özüň dagы joluk salınışın gerek. Madaniyet olup emnege jetip kettin. Emne vilka menen tamak jegeniňe sыймыктанып atarsınbı? Je emnege kıyın bolup kettin. Degele kırgız kıyın bolup kayakka çeyin berat. Orus bolup je orus bola albadyň. Je anglis bolup anglis bola albadyň. Sen kırgız boydan jimşigen boydan galasın. Teňirçi bolup kayakka ketip atarsın. Je it bolup kayakka ketip atarsın. Kamis bolup kayakka çeyin geldin. Oşo kızың menen balaň namaz okuy turgan bolsa, kişine joluk salınıp kalsa, oşonu tim koyboysun, özüň ölüp baratsaň dagı. Jegenin çoçko'nun eti, jegenin içkenin arak, aram. Andan keyin balaň toradoga çöýün dese, namaz okup anday mınday, jön ele jürübeysinbi deysin. Kaysırısın aytyp atasın. Kaysırısın oşonu süýlep atasın. Oşol Rossiyada kalıp ketken Hakasiyadagı çala kırgızlarda bolup jok bolup keteyin dep atasınbı. Akыры senin tukum ulaytyrışı senin baldaryň kızlaryň, oşol kızың joluk salınsa, arak içpese, balaň arak içpese, oşol nerse saňa jakşy bolboýu, tınçykdaýsyň akыры. Bolbosam kızım kayerde denesi kinge satyp attyr, kinge soyku bolup attyr, kaýsy negirden tuup gelet dep oturat dileň oýlanyp. Ata-ene oýlanyş gerek. Balası toora jolga düşüp atabı, oşoga jardam beriş gerek. Kayraga bir koldo gösterиш gerek, поддержка beriş gerek. Gedip jakşy jol satyp alyp beriş gerek. Ot kaçasa bokka kaçat degende sen özüň baldaryňy buzup atasın. Oýlangyň sen. Urmatly bir tuğandar. Atandan murda sakal koyson bolobu deyt. Bu suraňyz ejemden derge diýsen bolobu degen suradoy. Ejenin özünün ordu var, siňdinin özünün ordu var, şondoy ele atanyň özünün ordu, apanyň özünün ordu var. Albatta sakal çıkkanda ele koyula beret. Ataňyz koýup siz koýbay goýosuzbu? Ataňyz namaz okubay, siz namaz okubay goýosuzbu? Je ataňyz ölse siz de koşulup ölüp alasızbı degen mesele gelet, андай emes. Har kim öz sakalyn çıkkanda sakalyn koýa beret, atasyny tuurap, atasından surap sakal koýuş gerek degen nerse şariatda jok. Jok jana jok. Ötkönde ulak temada tameki ekken kırgızlar dep böldüňüz. Sizin darajada alım oýlanyp süýlese ötkönde ulak temada tamek ekken kırgızlar. Owa, tamek ekken kırgızlar. Men de tamek ekip çoňoýgam. Sözü düşünüş gerek. Düşünbey turup öyle bir nekeni oýlanyp süýlese antipint dol şoýboy süýleş gerek. Tamekini men de eken, paktany men de tergenmen. Oşol tamekinin dagı nas tamek ekkenleri var, taptakar toora emes oşonusy. Tameki tergen kırgızlar var, ulak çapkan kırgızlar var. Keber adamda tameki ekip çölde jürgen bolsa, toda ulaktın kadırın bilbes anda alar ulak jönde süýlebesin. Siz sözde antip burway ele, kıyın bolubay luga beriňiz. Men sözümü özüm bilem kandy süýlep. Bir jol tarınıp ketip, niye tameki tekkende niye çalap atasyň arany? Tameki ekkenleri var, taptakar toyga çykpagandar var, sart bolup ketkeni var. Anda dele çetke akpaş gerek. Owa, aç jegeni var, 5 parmak jegeni var. Mına biz tameki çep çoňa aytganbız. Oşonu bilebiz biz. Toora söz toora aytyş gerek. Aytyp koýsun bir çalap kete turgan bardyk. Ötkünde bir aytat, "Minege baylar kede diýip aytas" diýip. A bayda kede diýip aytsa kanty aytyş gerek bolat. Toluklar watmyym jürgenler var. Ömründe çöge düşke, şarga düşken emes, tirlebesinden ürüp ketkenleri var. Ana istem ne bolupdyr? Kırgızga minet baganda saňa çoň atan girip aytyp berip oşonun bardygyny. Oşen dep jap, jaşyryp, özüň ordu maktap oturup uşul waka geldiňer. Kızdyň garny köçüge açylyp, erkeklerden bir abjip bolup, köçüge çygyp ketdiňer bardygyňar. Ana kim aytyş gerek bolat? Akır bir aytyş gerek bolop turak bir negeni? Kaçan jimsalda uşuntip sen jakşy, men jakşy, sen jakşy, men jakşy dep şow oturasyňar bardygyňar. Akmak deş gerek. Andan aýyp baş gerek. Jaman görsen 100 jol jaman görgünü. Dimmeli çyçalap ketesiňer bardygyňar. Oýlanyp süýlese, oýlanyp kültürni bolup jasap oturup şuga geldiňerbi? Şuga geldin, kapır bolup ketdiňer jegeden bardyňar. Bazarga sygynyp, Türkistanga çeýin bar, orada açyp ketdiňer bardyňar. Nire aýyş gerek dagı? Araplar Manas atawuzy kim dep tany? Hudaý bilet any, kim dep tanygany. Manasty bilbeyt. Manasty bilbegende toltura. Araplar bilbeyt dele Manasty. Ököz başga hiç kim bilbeyt any. Tilinde möhür var bolsa emine bolat aytyp beriňizçi. Tilinde möhür bolsa hiç teke bolboýt. Manas Araplardy emne gıras Manasga tiýdirip, al kırgız ulutlyk batyry bolbasa. Araplardyň dili biz bilbegende toltura jürgenler var. Jüre bersin özleri menen. Özbekterdeki var, tajikterdeki var. Manas dili bargy bile beriş gerek oşonuň bardygyn. Bolboýt.
Komuz gitara çetkeniңер. Keyinki sura. Çın süyle çuçalap ketişet bardığı. Kayıvın aytasan çuçalap ketişet bardığı. Timele kıyın bardığı. Badaniyatı. Orustan yörengen oruşa oldu bardığın ardığı. Köçöge çıkıp ketdi bardığı. Atası nukpaya kaldı, bal apası nukpaya kaldı. Kızı köçöge çıkıp ketken. Boyu boz bolup gelip alat. Oşoğa dağı makul. Alda vata, jedir vatasın. Aldanı vatasın, tayakçı vatasın. Amerikalık ötüp süzüp ötüp kese de kayreget hiç kim çıkpaysın. Tıydığını jedir vatasın. Kızın orsa tarttırıp atasın. Erkeğin barıp oşu urgaçını öldürüp urup atasın. Şermende kılıp. Alanda uyalıp koyuyorsun. Neden uyalasın dağı? Uyala turan kaysı jerin kaldı? Hiç jerin kalgan yok ko. Jılan açıp köçüge çıkıp aldın o taptakı. Dağı menen kaldı uyala turgan seniki? Barı uğru. Bir köçüyü görünbөгөн birөө kaldı bizde akırı. Bardığı jılan küsü zürüt biyakta. Uğru besin birөө kaldı bu. Kamasan bar çigeden kamalış gerek. Urdagan birөө kaldı bu. Aytkan söz açın Kışevtin. Bizim өлkөdө akmaktar menen kimder gana urdabayt degen. Uğur emes kimin kaldı? Dağı emnege maktanasın? Dağı emnege sıymıktanasın? Dağı oylanyp süйлöş gerek dep. Kaysıl çappagan aybirin kaldı? Boldu. Sağ bitti şümeden. Subhane rabbike rabbil izzete ma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Din бул пайгамбарлар аркылуу адамзатка жиберилген Кудайдын өкүм буйруктары. Din адамдын ким экендигин жана жашоонун максат маңызынын эмне экендигин билдирип, адам баласын эки дүйнөдө тең бактылуу жашоого жетелейт демекчи. Кыргыз медиа каналы кезекте Чубак Ажы Жалилов жөнүндө сөз кылмакчы. Чубак Ажыны тааныбаган кыргыз жок болсо керек. Ал ислам дининин негиздерин мыкты билген сылык сыпа, сөзмөр киши катары элге сиңди. Ананда 2 жыл муфтийлик ишин алып барды. Чубак Ажы Жалилов 1975-жылы 21 январда Жалал Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында туулган. Атасы Жалилов Тажибай математика мугалими, апасы Сакыева Гүлжамал англис тили боюнча мугалими болгон. Чубак Ажы Жалилов үй бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси болгон. Чубак Ажы Жалилов 1992-96 жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Аравиядагы Аль-Куро эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фикх боюнча билим алган. Орто мектепти алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Эне тилинде жана орус араб тилдеринде эркин сүйлөйт. Чубак Ажы Жалиловдун эмгек жолу 1995-98 жылдары Кыргыз Улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен башталган. Чубак Ажы Жалиловдун үй бүлөсү жөнүндө сөз кылсак, 3 уул 2 кыздын атасы. Ал эми анын экинчи аял алгандыгы тууралуу айтылып келет. Жакында эле экинчи аял алган Чубак Ажы Жалиловдун жактоочусу Акин Токталиев жергиликтүү маалымат сайттардын бирине аалымдын жубайлары кандай пикирде экендигин айтып берген. Жактоочунун айтымында Чубак Ажынын биринчи аялы экинчи аял алуусуна каршы эмес. Алардын ортосунда 5 бала бар. Бага алса 4 аял ала алса деле боло берет деп айткан. Байучеси элдер алардын жашоосуна кийлигишип жаткандарына нааразы экендигин жактоочуга айткан. Бул Чубак Ажынын өзүнүн иши, ал шариятты бузган жок деп билдирди. Чубак Ажынын экинчи аялынын айтымында ал картайганда баласы жок, же жолдошу жок, жалгыз калгандан коркуп турмушка чыккан. Башка улуттагы адамга турмушка чыккыча өзүбүздүн мырзаларга экинчи аял болуп мекенде калган жакшы деп билдирген. Чубак Ажы Жалилов Аят жана Тамчы гезиттери үчүн статьяларды жазат. Ошондой эле диний же жеке жашоо тууралуу суроолорго түз эфир же даярдалган видеолор аркылуу так-таамай элге жеткиликтүү кылып, бирде күлкүлүү, бирде ойлондура турчу жооптору менен таң калтырат. Кызыктуу маектеринин биринен сөз кылсак. Унитаздын ичинде ар дайым суу болот. Ага даарат сындыруу туура эмес болуп калбайбы деп суроо узаткан. Туура эле болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сууга заара кылбагыла деген кебинин мааниси агып турган сууга заара кылбагыла, аны булгабагыла дегени. Азыр ысык көлгө түшкөндүн баары сууга заара кылып коюп жатышат деп айтышат.
Чолпон атадагы сууну текшеришсе, суунун итибар бөлүгү зарылып чыгыптыр деп акыл эстүү адамдан уктум эле. Ошондон бери көлдүн аркы бетине же берке чырпыктыдан эле чөмүлүп кайра артка кайтмай. Унитаздагы суу дааратты жеңилдетүүгө жардам берген суу деп жообун узаткан. Адилет сөз ачуу сөз. Айтсаң тилиң күйөт, айтпасаң дилиң күйөт дегендей, Чубак-ажы Жалилов билген илим-билимин элге күйдүрүп да, сүйдүрүп да айтып келет деп Кыргыз Медиа каналы сөздү аягына чыгармакчы. Кызыктуу маалыматтарга бай Кыргыз Медиа каналына катталыңыздар.